enjure jetandikiro kugwa mushaha mwenda zo mwebazyo kandi yahise yashayibirize kiro kandi abantu binje bararize muhabo abandi bariro mu motoka zabo. Ogu gubire guryo mu rundu rwa Kashate etauni ya Rubindi rifuterwa mizo mu kwezi kumwe konka ecabatura barukwetombiitira bebembezi babo ngo tubarukubafaho na munongo kurwanisa batahirire bishara no kombe ko mu mahanda ya mizi kashoka mbutubaho ekicyarenga cyabe kindi omuribini n'ecyo mutano bakimanya cyatwara almost kubikinkisha tamizi ko kubanza gatire dire n'ecyagiro cyone nyarayone kwigana uramubona amaduka ga saidi yifo y'uruguto nubo basingireyo kuteganisibwa mizaga abo kugira ngo bahikine hihi niteme ibintu by'abantu byona byafanisa heje no birebo ko bariyo nibayora mizi esente z'abantu zafa abantu barara hero no baterwe nsura mpaka hejire kukira za sha musanze gwecuro abantu barara here mbera nimba umuntu twararo kumoto tuyo ko ne moto gashitabe tuyo moto garumuti yabizi katitu amaduka garukurenga 200 ubwo hati nugo gijwire mamizi kandi abashubuzi bacwamo kukinga ahubwo kuburaho kuraba emfreje ya yuzura yakubirane kwatamiza garukurger ndakagita hariya kazabagare tubifote yubwide kandi cyo nkabembeze ndujumire nkoreje hako kuba yunureshemeye kubana yigura mfreje aguno mu rundu rwa Kashatu ntuterwa mizaga umukwezo bimekanete kare mahande ebiri yamize okongera amahande guguruho abo kwa kitaryecho Rubindi ryo kwaho ebintu biru kubarirwa mu miliyoni 300 nibyo bisisirwa mizi abantu abebisaba bihimba abasubuzi b'ibintu bya burizo so itusaba government n'abanyamakuru kutwara ikintu cyo miso mugezeho kuranga umwatumanyisa nk'aba bank aho abantu basimbire nanka sente nyinje zibatiro munako mbintu kandi noreba ngo atabantu mbamba babanza sente nyinji munongo abasingere yo kusisikarwa n'abashubuzi b'ebitabo abebyomire abacakara hotel kandi abamoto ashanga abanikire mishuburo y'abahakashana omukasheshe twetaga obuyambo bwahihi government netako kurikangerera abantu aba kubaherezo obuyambi oburumwe byo kurya oburumuza burangiti haruho ababino butimbo bwensero obusisikire. But the challenge has been that because of change of population and change of use, the community have continuously dumped some garbages, and it has caused the blockage, and that's the essence why the road has continued being flooded. Abwa TV West, the Evans Taremwa, Kashari Mbarara.